بخلکک نو آ برنامه پرسا من خلاتا و جارک دین دما و خوش به تماشاوانین هیجا. امیرو لگونده درنا قلنگا یگریدای باجار تربس بینه. امی پرسو خلاتین خواه لوی گوندی بگوندیان را پارو بکن. لیکا پیشی ام ناس بکن به مچو پرتوکش وی هفته را آماده کریه. نویسکار فخرالدین اسماعیل دی پیشکوتنا پرتوکا خوده یا به ناوی چیاین مد بستانا جیانی نه وها دی بیجه. بیرانین دیروککن و به مرد مشن. هر گاوا گوتین نو کرن ما بر بسبروجه و دبن. این کو بیرانینن وان پوچ دبن سبروجا وان پوچ دبه. جیان به بیرانینان دمشه و به وان نه دیروک تیناسین و نه جی گاف تین آویتن. خودین بیرانینان دکارن بر خودان یک راست اشکره بکن و بمشن. ام دکارن ببیجن کو هر مروه کی کو دجی خودیه بیرانینانه. این کو جی بیرانینان بپار به جی مروه یه بپاره و جی چانده جی بپار دمینه. لسروان راستیان اف پرتوکا ناو بوری هاتیه اماده کرن. کو دناوا خوده کومک جی بیرانینن گریلاین آزادیا کردستانی ین کل سر چیاین آزاد به پینوسا آزاد هاتنه نویساندن ده حوینه. اف بیرانین جیانا گریلا شری هبونه و دوستانیا بچیا و خورستی را راودکن. پرتوک جوشانین اکادمیا شهید شیلان باقیا و جیه دو جاران هاتیه وشاندن. چاپا یکم جی چاپخانه آزادی ده سالا ده 2015 ده و چاپا دویم جی ده سالا ده 2020 ده جوشان خانه شلیر هاتیه وشاندن. بله تماشاوانین هیجا من ها پرتوکا خو ناس کر امی مجارا خلق خویا وی هفته جی ناس بکن. مجارا خلق امیا وی هفته گریدای برخودانیا گلی کرد سران سری دیرو که ده بتایبتی سرهلدانا آگری پرسا مجی به وی رنگیه. پیشنگ سرهلدانا آگری کیه؟ به وی پرسا خواه لگل پرتوکن گونه ها مدانا سین امی بکن خلات و درباسی ناوا گوند ببین امی بگوندیان را پارو بکن. امنها به هفره بری خواه بدن ناوا گوند دیرنا قلنگا. مرحبا جورا. مرحبا. تاخيت بخير مرحبا اشترى. چاويت باشي مرحبا. سپاس صاحبی بخیراتن. دید صابي چاويت باشي. سپاس کم جانو صاحبی من باش بن. والله صابي ما هاتن درباسي جم تمالي وبون وقولو مقوا اكيد تبي جم تبي ورن درباس بن. سرچاوان مال هرب فکری نجوره. ويت صابي كم تناسب. ناو من ابراهیم. سر سراب سر چابا ورخكي گونده. بله جمجده. رفشاو گونده و چابايا. خودی گونده ما گونده هری خوشرن هری میده پر یعنی پر خوشه. خلک ویجی به دور هر تماری کارن باشه وصا یعنی. گونده کی پر خوشه. هن وی گونده دم یعنی بجن پرزگری که خلکی وین بگیمن. بهفرا گوند بهفرا هر دم بهفرا اری کارن. چد مشکلات دبی چد تنگاسی دبی وصا. ای باشه راستم هاتن نوا گونده وجی گیا گونده و گلی کی خوش کانی و دار و هر چیز جمعانه یعنی گونده کی رو گلی کی هجایه چی جانا گون چود بینی طبعا جانا گونده جیا باجارا پر خوشتره افتشتی کی یعنی نورمالا به گازنی جیانا گوندان وقت مثلا وقت گونده ما گونده کی پر کفنار يعني بيجن زدت 5000 سال تمني خوهايا
تفيولوجي جانا قندا يعني هرتم خوشة شين كاتيلي هيا هرت اجتمالي جقندا جعردية ج بازا جدوارتي يعني يخورنا ما ماليا هروج برد استماع أري برد استماع ايوه باشا شخوا مش تلفزيون استرك تي في نه برنامج برسامة خلاطاوا امتين برسك دسمة ده هيا ام ددن و برسوا راس بده ومبدن ما امي خلاتك بدن ومشير حازم برساخو بيجي تمام كرمك اي تمام برسامة ابا لسر سرهلدانا اغري سرهلدانا اغري بيشنجي وي كيو از باورد كنت بيشنجيوي احسان نوري باشا ده 1927 حياني سهيدبو 1930 بيشنجي وي تدبي احسان نوري باشا احسن نوري باشا زيدي وي تشسر زاني چاقا يا سرزاني آگری 1927 حیا 1930 بردوام کرد الجای آگری بو ام وکی دیگر بجن عرارات آگری بو او جی سرهدان مخابن بنکت جبر هوفيتيا دولة ترك دويدا ميدا بهارتكم احسان نوري باشا خباشتك شاندن شو رجلاتي كردستاني ود هفته وشش واندن بهارتكم جانا خوش دستا تدبي برسوا برسامة احسان نوري باشا از زوسا باوردكم هاري يعني تجي باوري وقوشاش به باوردكم من پروردا كرد ديروكا كردستاني فردا يا از تكزم اگر پروردگار دیوگا کردستانی دابه گرک شاش نگویا ناز باور نکم شاش هاز گوری بشه مستر وی بمینن شاش به راست به مستر بمینن از فر پاش دراغش ممكن احسن نوري پاشا تمام امی سر وی بمینن برس براس به می خلاته که تمام از حاضر تمام باشه امی سر وی بمینن مرحبا سرچاوا چاوی تو باش ساوي سواس چاوي صابين باشه كم تناسب كن هبون كالوش دنا بون قام ون خلكي گوند بخونه اه رمشا گوندی وش های خوش نه خوش خوش کا خزايا وينا كي قال كي خوش كيف تجانا گوندرتي اه قالك يان هندك ولا قال لك دمية من الجند مينن تتگوندا چی بوی اش جند تشي بوما تشکارید کی از ما مستبير كاري ما مصابير کاری چاوانا ته رمشا خوندکار اوال گوند چاوایا اي قال لك باشا يعني زاروك تبلي دبستاني دبن ايش خوند نيتكن يعني پیش کتن ناو خوندکار ده هی بتایبت بزمانی کردی وندن ان قال لك بيشكتن هاي براستي چاوی گوند تنی کردن یان زمانی دن جهنه نا تاني حاليا كرد معنا وکی دی عرباناتنا نه دما بريدا فلاح خريستيان اول فيدري هابون بس افدما كدورا 5 ساليا چونا باجي روايا يعني دما بين هذا جبلي كردات كستنه تمام دي چاوی خوندکار زحمتیا دکشین داری زمانی کردی دیالنا براستي نهانا جبر يعني بيش دبستان درباس دبن وزماني كرد يعني زماني دايكيا يعني جوار خوشة حسان ايش دست بك بكردي بين جواره خوشه تچ خوندیه بيتكاري زين يعني زنگه دجده بیرکاری خوندیه تمام تجهاتی وی گوزن جهاتي بابا زدشو بزارين جه تمام جبركو تجهاتی امی پرسکشتر کنش خو برنامه ما نبی پرسما خلاطا و ام پرسکت کنی برسوارا زانیم خلاطه کی تو تجرا حاضری تمام سرچا تمام شخو بجارم گریدای سرهلدانا آگریه ده پرسما گریدای وهم جاری يعني پیشنگی سرهلدانا آگری کیه مجار دیرو کیه اري راستا نبی اري تخمين كم حسان نوري باشا تخمین دیگه یان آگاهیت اوا قهيام أوا أها باور صديصت صديصت وگوشاش به كوشاش بي زباور ناكم شاش بي يعني شو ما زباور تباور بقي شاش بيجي نا زباور
تا آگاهیت دیش درباره وی مسئله دهنه از بجم 27 دا دست بگیریا از بس از بیازانم اون و احسان نوری پاشای یعنی آگاهیت گوری بید بجه پیشنگی بی احسان نوری پاشای راست به میخناته که بتیم تا شاش بجیش خواه ام میخنات کشا بستین سرچاوا تمام باشه تا مسئله فهم کری تمام سروی ببینی اه تمام ام میشه سروی برسوی ببینن چاوال و سالا چاوی تو باشی باشم سپاس چاوانا صاحبی همشی باشه کم تناسب کن ناویم رشانا ونش خلکی گونده خلقي قندنا تولي فرشت كده دركتي عازبي تشبي از درجة مشهورة الدبي دري كيلي كيرون بهنا خبك قلت يعني تدرك في كدر يجي بين عطا درت كابينه والله بس يعني ها حاليا ام الفيدر هنا حتى جو هيجي خوش بهم كان شو ذاك كمان هذا كنت تشكاريتكي از سخندكاري زنجهاروش عظام بشي بترولي بشي بترولي دي تشاوي خوندا تشاوي كنا من باشا سالا چنده سالا سيام چاش درمای 2 سال ای باشه بیشتر داوی که تبي عند زیاره پترولی نخوا اره ای باشه في جاري پترول اما دست امانتي وبي اره ان شاء الله ای تمام باشه وقتی دیرم شاق گون چاوي دي روشاقون بشكل عام باشا يعني ام برسك اشتبك كنت جير حاضرين كرمك شخوام مش تلفزيون استيك تي في برنامج برسامة خلاطة وا برسك يمكن يقول برسبارة زاني بخلاطة الدرما تمام تمام ام برسا خوش ترى بيجن وتبرسبا خو بيجي هاجر زحمتي بو عم يشار برسبا بدنت تيك جوا هالبجري تمام تمام ته برسامة بس سردانا آگریه سردانا آگری پیشنگی وی کیه يا اجري سردانا آگری پیشنگی وی کیه كا از برسبا بيجمته تمام يا يكي سيد رضا دو شيخ سعيد سي احسان نوري باشا چار سمكو شكاكي كي جانجوانه احسان نوري باشا تتبعوا او جبر يعني اويدي معروفن مش بهوركم احسان نوري باشا يعني القوري او تاني غريبه تتبعوا اه وقوي او الشاش بي يا وشاش برجع مشكلين اه والله ايه كان يجي فكره من ترفتك كدينا انت سروي بمن انت بوكاري نا سلمي تسروي بمين يقول داون كودنا كده بيجون سريد خلاص سوري مشكا وبزي جنان خواري يعني ام سروي بمين تمام احسن نوري باشا يعني نيجي بهرسي كدنا لا يا داوي يا داوي تمام ام يجي سروي بمين راست بهم خلاتي بدنا شاش بيش خو ام خلاتك ايش تبصين خلاص مستن ايه تمام باش ام سروي بمين مرحبا اشترى مرحبا تشاوي تباشي ام تناس نافهم جنبلي عبد الله ونشخلكي قندي دير ناقل وتشاوي قندي وخوش انا خوش قندي ما خوش والله حمود دار بخشنا يا ما جماعات فيدر ما خوش دي قندي و ايه 8 اشخاص 80 بيست 20 صالة تجيانا بازار ديتيانا جيانا باجر تشاوي جيانا بازار خوش يا قند والله جيانا قند خوشترا شو ما خوش خوشترا ولو هدوء وكسكاتية وجو باقجة يعني جيان تيدا خوشترا
تشكاري تكي از شاگردم خوندكاري خوندکارم خوندكاري كي شرفي از اندزیارم هندسه بتروکیمیا تيجي لزنقارو جافا زنگار و جوار میلان شاو جهات نجات جهاتي الحمد لله نابرا مدى آه. يعني اب كان صار بيشاتا معنا قلت خلاص 4 سال پیشم انا يعني صالك وهين شهر دي بيشاتا 4 سال خلاص وما 4 سال دي لقوري تا ولو برنامج قلت داي بيشيا خو بلانا قلت داي بيشيا خو بيشاروجي ده بشتي قلت تخ بخارجي يعني تشبكي ان شاء الله هم بوصفن رميلان وكاري خوبكن باري وجران ها بترولا في ولاتي حماء امانات استيوا ده تمام تتقوت ام جهاتي نانا از برسك اشتبكم كلام تزاني انا تمام سرجع شخوا برنامج منا بي برسا ما خلاتا ويا ام برسك كن يغو برسفارا زانم خلاتك الدنوا ام برسا خوشتره بيجي تمام وام چهار برسفا جشتره بيجي مستر حسان كن وتيكيش وخل بيجري تمام تمام برسا ما ابا سردانا اگري پیشن گوی کیه یعنی پیشن که سردان آگری کیه از چهار نواجش تره بیشم سرت سبب کن تمام اری یکی سید رضا دو شیخ سعید سه احسان نوری پاشا چهار سمکویش کاکی کی جواب بس داغك اشتر بگرینم سید رضا شیخ سعید احسان نوری پاشا سمکویش کاکی بيجم احسان نوري باشا تدبیجه یان احسان جبار جبار يعني ولو تدبيجي عن شاوا نا جواسق جباري بريان هاز بحسام في سؤالي بيجم يعني سر تردر باص بي وكاغا زي ديفيد تاغا يا سرزانيان نو لي تتزاني جو بيشنكي بي احسان نوري باشا احسان نوري باشا وكو شاش بي شو في شعبها وجهه يعني برسبات اوا اه ام سربي بمين سر بمين يا داوي يا داوي تجي ناي خواري نو خلاص يا داوي يا داوي يا داوي قراسه مي خلاتي بدنت شاش بيش خو مي برسبار اشترى بيجن تمام ايه تمام باش امشي بين السربي مرحبا تشاوي تباش ام تناسبكم بيش نبيم سهيلايا وش بيدي وش خو وش خلكي قنت بخونا طبعا شا قنت تري تشاوي بخودنها خوشة كل شي خوش الحمد لله انها خوش دمك دينا خوش بخودت زين قلت قلت تقول دوينة تجي عاجز دبي بس وكي دي قلت خوشة شطرت تتقول عمرين بيستو بين جا ولدتي دوا صدت تجي زميت انها ماشي عايز بخودت زين از تشما خواني از قلت كبير يايتكم جزلت وقرم دي سو قلت كي مخشتي تشتخويني اصلا ده زراعة خوينا لكودري حسكي صالة چنده شهر تجيهات يانا خودي يعني جهاتي ما بس انه او زحمتي سرمات كان لا چند سال سرمان سالكم سالك داوي خلاص ولو هي في تجبو مثلا مستقبل ده هنا يعني خودي يعني كانه مثلا مجالي امتدت خوينن يعني بالطبق يعني له يعني انه امكانيات شابن حرتش شابن يعني تشتات تخوينه بيك بيوري يعني مجالي تيا بس انه تبو خوينه ولا بميني سكيت روني المالها ابنا خوشتي طيب تي وند كنت انا جمع چاندني وزراعات قالك يعني بني بكيري بيوري ازجينو جناد ازجينو هذا بخشات ازجينو حرتش سرد كافين يانا نا الحمد لله خرانا نا نا تمام باشا بيجي انا خو كامي برسك ديرو كيشتبك برسك تاريخيه تمام ابجريد نجريد اي چاندنيه تمام شخو برنامج منا في برسا ما خلاطاوي ام برسك كن يكو برسوارا زاني ام خلاتك جيتن وانا اجبر من برسك تزاني بما خلاتي بدت حاضري جرا راسي كلام برسا ما بيشن كي سرهلدانا اگري كيه از چهار نوا بيجم ته سرت سببكم جبر قلت چاندني تخونه مهنكي سرت سببكم ما قو بيشن كي سرهلدانا اگري كيه ايه كي شيخ سعيد دو سيد رضا سه احسان نوري باشا چهار سمكو اشكاكي كي جانجبا هر چهار
احسان نوري باشا همالو یک گوته يقودنا بگی شاش بگی شاش شاش بخلص كيف هو يا اهم شديد ناو بس يا ويت صابة هر هابة يعني تدبي برسفات احسان نوري باشا يعني خلاص برسفات داوية احتمالي هاي تبقى ريانا نو يعني خلاص ام سربي ببين تمام ام يجي سربي ببين خالاتي بدت الشاش باش خومي برسفا راش ترى لا مشكلة يعني تبيكو امشي خالاتك ايش بس اكيد كابنا بخشي قلت تشاندي بالكي ام هناك شنكاي سرر دو جعوة تمام برسفا خومي سربي ببين احسان نوري باشا مي ببين تمام شو برسفاتا راسته احسن نوري باشا بيشنج السردانا اجريه تش برسفا خوشي باوري يعني سوج بتو مع مستي يعني جرك ناقت شاشكي جبوجي خلاطا ما ابرتو كم تنتلتا بيروز بيتش كيد بيجي سپاسیا وقت کم جبوه تفگراوان جبوه گراول گندان مینن خوشی دست کفتنش بود خوازم امجي خاطري خوش تخوازن بيروز بيلتا بخاطريتا ام تكون خاطري سرچا بله راسته برسفاتا او احسان نوري باشايا بيشنجي سردانا اجري شو خلاطا ماجي افو كما سوش در داي ابن تبيروز كنت كيد بيجي داويدا سپاس ساعت خوش سرکفتن کارو خوباته و ام سرجي سركفتني تخوازن وبيجن بيجي ترو بيروز بيلتا بخاطريتا سرچا ده برسفاتا راسته بيشنجي سردانا اجري احسان نوري باشايا لغوري بيجي ام في خلاط الدنتا لتا بيروز بيتش كيد بيجي داويدا خوشنا صابي و ام جي سپاسياتات كنوم خاطري خوش تخوازن امي هرن بخاطريتا مينت خير خوشيه ده خاطري بله راسته برسفاتا اوه احسان نوري باشا بيشنجي سردانا اجريه خلاط اماجي ابي عم يبددا وك مسوس ترداي كرم كلتا بيروز بيتش كيد بيجي داويدا سباسياوات كنقول هاتنا جند وصوران يعني ساعتها وخش بلتا بيروز كن و ام هيفي سركفتني تخونا تتخوازن و تسركبي ام خاطري خوش تتخوازن بخاطريتا بين خير وخوشيه ده برسفاتا راسته احسان نوري باشايا جبوبي خلاطا ما افبرتوكا امي بدنتا دياريشتره و بيروز بيلتا تشكيد بيجي داويدا مالدي وانا والله ساعتها وخش بسبب ويت صعبه تار هبي امش خونا دري سركفتني تخوازن و بخاطري وا di seranserê dîrokê de dewleta Osmanî bi bahaneyên cûr bi cûr her demê êrişî gelê Kurd kiriye. Her gava ku gelê Kurd doza mafê xwe yê azadiyê kiriye, bi komkujiyan rastî wê hatiye. Serhildana Agirî gopêşengê wê Ehsan Nûrî Paşa bû, ji bo doza gelê Kurd û azadiya gelê xwe pêşengtiyeke mezin kir. Vê serhildanê gelek serkeftin bi dest xistin. Di sala 1927 de dest pê kir, di sala 1930 de wekî gelek şoreşên berî xwe bi komkujiyê bidawî bû. Dewleta Osmanî ya ku ji xwîna gelê Kurd têr nebûye, komkujiyeke mezin di dawiya vê serhildanê de pêk anî. Di roja me ya îro de dewleta Tirk a dakirker ku neviyên Osmaniyan e, dîse jî bi heman bihaneyan êrişî gelê Kurd dikin. Di her gaveke ku mafê xwe yê azadiyê dixwazin, wî bin pê dikin.
ji rojava heyyanî şengalê û heyyanî roja me ya îro got Zagros Metina û ava şîn de berxwedaniyeke bêhempatê kirin dixwaze dîse komkujiyan pêk bîne. Lê vê carê gelê Kurd nema wekî berê ye. Gelê Kurd biryara xwe daye wê bike ji azadiyê. Vê carê gotiye an azadî, an azadî. Di xeleka me ya îro de mijara me berxwedana gelê Kurd seranserî dîrokê de û bi taybetî serhildana agirî bû. Li vê derê em xeleka xwe bidawî dikin. Ji vir heyanî heftiya bê bimînin bendî me bi mijareke nû re hûn ha bimînin di nava xêr û xweşiyê de.